gelek çîrokên bêdîmen li ser sînorê Tirkî hatin gotin, kuştin, îşkence û lêdan. Welatiyê ji ber xizaniyê direve li rastî guleyên leşkerê Tirkî tê û jiyana xwe dixe destê qaçaxvanekî de yan wê sînor derbas bike yan jî na. Ez dixwazim herim Tirkî û rêgiş girtîne û tev wilo jî mesela yek dibe $300, yek dibe $400, yek dibe $500 600 û tev em dolara jî din, em pera jî din, em lêdanê dixwin û alem tê kuştin û fîşek alemê dikevin. Havan hesa fîşek atir hududê Tirkî belkî berdin alemê û em niza çilo bikin dixwazin rêk ji me werî vekirin. Rêveberiya Rêdanê dibêje got hewldan pirin bo vekirina dergehên sînor, lê tenê jiyana welatiyan dimîne di metirsiyê de. هەوڵدان هەرتم هەنش بۆ ڤەکردنا دەرگای سینۆران سینۆڕی دەربێسیە ڕێ بێگرتن بەر مەسەلەی قاچاغی ئەv خەلکێک سەر سینۆرا تێن کوشتن یعنی پڕ هەوڵدان هەنش بۆ ڤەکردنا دەرگای سینۆر و هەروەها gelek çalakvan û rojnamavan li rastî lêdanan hatin, ta bi keçan bi zehmetî di nav newalan de sînor derbas kirin. جندرمه تركي قلابا فيجن چالكفانا وآدنجي ليخستن هي جبر بري آنا كي مدبينن انو قلك درباس تبين وليخستن يدخون آدن كشتن چه دبه حتى انو بيشي مثلا بس داويتن يعني بس داويتن الكسكينة تخستن بس انا فترة داويدة انو داويجن دربي كشتنيجي باعتبار ام يكش ايج ليخستن خوارن وزل سردستي عسكري تركا درأي عمد انه منظمات تشنن دو روجنامافانا الفيدري تشنن دو ناشطين سياسي يعني على القليلة يعني قاغتنا بدنوان اوراقنا بدنوان انه قريب درباس من دريا حدود Qaçaxvan jî vê yekê dibînin derfet gobuhayê derbasbûnê bilind bikin û perêzê de ji xelkên xizan bistînin. Sînorê Tirkî ango sînorê Mirnê gelek çalakvan işkence li ser destê leşkerê Tirk dîtin, wisa jî gelek welatî jiyana xwe ji dest dan. Îdî pêwîstiya welatiyan ew e godergeh vebin û bi azadî herin û bên. Ekrem Salih Orient News li ser sînorê Tirkî ji bajarê Qamişlo.